Vítajte u nového videa. Áno. Dneska tu bude také špeciálne video s týmto. A také, že keď sa zasmieme, máme 3 životy. Ale ešte k tomu niečo tu máme. Špeciálne. Tak, Kto sa zasmeje, tak si dá aspoň 2 naraz. o 2, neviem. To je jedno. Dajme Ja by som dal jedno. Dobrá. Tak dáme si iba jedno, keď sa zasmejeme. Vyber nejaké video, neviem. Dobre. Ja už mám vybraté potom video, takže 3, 4. Zažij double porciu zábavy v online kasíne Double To Star je vlastné. je vždy viac. Láska je Ešte ich budú reklamy. presne ako naša valentína. Počkaj, musíme ešte natočiť. Raffaello Mončelli alebo Ferrero Rocher To je ono. 39. Prosecco DOC Frizzante len 2,89 za 3 O, to strašne smrdí. I heard that once you're able to complete the 300-pound grip strength, then something crazy happens. Dobre. No. Dobre. Dobre. To má nitro. To je toto Use and Boat. Time to talk about Jesus Christ today. Oh, you're dead? Oh, okay. Well, you have yourself a blessed day. Okay, you too. Čo? Že on je mŕtvý. Hey, bro, right here, right here. You see my Narici. Prečo ja prvý? Jeffe Jojo. Pozerajte, takis. Akorát to najštepovejšie. Celé? Jasne, že hej. Štiplové. Vôbec. Fakt? Nedávaj si. Iba tak strašne malo tá štipka. Dobre, ideme ďalej. my hand, bro, right here. Get it to me. Get it to me, G. Man, get your bitch. No to Rusi vymysleli. Dobre. 20, 40,000, Ináč potom mám 2 životy. Ja. $18, $4 million. Hi. Hey, wait a second. You got something stuck in your eye. Let me get it out for you. Oh, it's me. Bolo som to nepočítam. Dávam si ja. Že? Neviem ti počkať. Nedávaj! Si ešte. Nedávaj! Nedávaj si! Opa. Tak aj ja si dám už. Ideme ďalej. Ale máme obidva 2 životy. Neštipe to, ale toto. Zabavíme. Bo potom to tak štípka. No počkaj, iba okrk. Čo sú v Antarktíde? Among Us, sushi, Among Us. Čo sa mu stalo?
Toto je mafia. Explota la diversión para toda la familia. Ven a subirte al huracán. Anímate a vivir la experiencia de Ten la pes! fortuna. Dobre, Haligali. Número Ten pes mal Haligali. Tuto v našej dedine je Haligali. Oye, tem alguém te seguindo? To je jaký profil? Veľký. 27. A tento Ja toho tam poznám! Viem odkiaľ to je. asi. Kam zmizol? Oj. Automat. Krava! Božia krava v obchode. Išla nakupovať. Mlieko. Asi už nemali mlieko. Naša mačka, keď to urobila, to by už nebolo. Ja si dávam takýsku. Nedávaj si už! Chutí. Dobre, máme už iba jeden život. Balón. Nepôjde tam balón. Členky. Yes, you can. No, tun. Parkour. Tún. Hlava tún. Nie? Hlava, no. Podľa mňa. A ja. Aha. Try to relax your anus. Big black cockerel. One of 500 birds that are being judged today at the show. I don't even know if I can say this, and y'all gonna laugh at me. We're not gonna laugh at you. I promise you, we're not gonna laugh. When I grew up, and I remember. Ten jak rýchlo išiel. The woman was too stunned to speak. That was just about, that's my shit. I want What's this. going on? You look like a barbecue On player. all that, I want this. I want PUBG hráč. I stood outside with my peener out, like usual. That's when I hear the bells approaching of the peener snipper guy. Look what I got at Home Depot, bro. Nie. Chudák. We are sending the first rat to the moon, boys. Buford, you listen? Čo je to? Už video nešlo. Dobre. Ľudia, už toto bude koniec, poď. Toto už bude koniec videa. Keď ja som prehral, tak dostanem trest 20 drepov. To som si ja vybral. A takže majte sa. Čaute!